hariyo bamwe bazinjira mw'ijuriyo babona ibyiza babikiwe uzobayo nje nzobayo bari ku misozi yarade banezeranywe n'umukiza we basize imibabaro yose uzobayo nje nzobayo Haleluya. Bari ku misozi yarade banezeranywe n'umukiza we basize imibabaro yose uzobayo nje nzobayo abasakomanga kurugiye bugaranywe bazobarirwa ngo simbazi uzobayo nje nzobayo Mana ishimwe we akiza bumva ntibavuga urugi rusaba rukinzwe ntibazabona ca gitsibo uzobayo nje nzobayo bamwe bazama baririmba bari kumwe n'ababohowe n'amaraso uzobayo nje nzobayo bari ku misozi yaradewe ari banezeranywe n'umukiza Yesu basize imibabaro yose uzobayo nje nzobayo Haleluya. Hilima osilide bazagilova isinomeribe Mana y'imbaraga hari umwana umwafrika waririmbi Mana cyane ngo ntakubabara mu ijuru ati kandi ntanzaribayo ngo ntakubabara mu ijuru ati kandi ntanzaribayo muvandimwe ndagusuhuza mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Imbaraga z'Uwiteka Imana zikubonekere, umwuka wera w'Imana amanukira ubuzima bwawe. Ayi mwami Imana, nishimiye kongera guhagarara imbere yanyu, nishimiye kongera kugaruka imbere yanyu. Reka ubuntu bw'umwami Imana ukomeze gutaramira umutima wawe. Naje mfite ijambo rivuga ngo Uwiteka aracari ku ngoma, aracadukunda. Ibyo yavuganye natwe azabikora. Nubwo ushobora kuba warasenze kenshi ukabona hari bitaragezweho, hari bitarakunze, ariko ndakubwira ngo wongere ugirire Imana yacu icyizere. Imana izakugirira neza. Data wera we, mwungeri mwiza we, ibyiringiro by'ubuzima turabifite, ibyiringiro by'ubuzima turabifite. Nubwo turwara tukababara nk'abandi bose, ariko tuzarema. Nubwo turwara we tukababara nk'abandi bose, ariko tuzarama. Nubwo turwara tukababara nk'abandi bose, ariko tuzabaho.
umva dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri z'uko izatugirira neza dufite ibimenyetso birenga kimwe birenga bibiri z'uko yatugiriye neza icambere nuko yadukuye mu isaha y'ibyaha aho twari turi tudafite Imana rurema icya kabiri nuko abari imfubyi muri twebwe warabareze urabakuza Mana ihimbazwe icya gatatu kuko ni byinshi sinabivuga ngo mbirangize ni byinshi ni byinshi ni byinshi ni byinshi ibyo wadukoreye Mana we none twakuvaho tukaja ayandi kuko muri wowe harimo byose none twakuvaho tukaja ayandi Mana we ikiganza cyawe harimo byose Mana we tiwigeze udutererana aha tiwigeze udutererana Mana we tiwigeze udutererana tiwigeze udutererana ai Mana we tiwigeze udutererana sema haleluya Imana ikugirira neza Imana ntizakuvaho Imana ntizakureka nubwo abisi bo kwibagirwa ayi uyu murimbyi yaravuze ngo birashoboka ko umubyeyi wakubyaye yakwibagirwa yagutererana ariko Imana yacu ngo ntabwo izadutererana we mwungeri mwiza Imana nyama kaduhimbaza Uwiteka ay la 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 anajibu maombi anajibu maombi we anajibu maombi 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 yawe Imana ikwiteho we ozayi kalimeri dizave tawizayi ijambo ryawe unanigwe gukora ibyananiye abana b'abantu arabishoboye tawizayi ijambo ryawe unanigwe gukora ibyananiye abana b'abantu arabishoboye ibibazo byananiranye bikurweho n'imbaraga zawe Mana indwara zose zananiranye zikurweho n'imbaraga zawe Mana ubukene bwananiranye bukurweho n'imbaraga zawe Mana we Mana we ai n'imbaraga zawe Mana manura imbaraga zawe zikureho ibyananiranye we Mana la 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 guri ayesaraje nimwiza nk'ikizuba nguriya yasaraje nimwiza nk'ikizuba we Buramu igeze kumubona mu shusho y'imfizi y'intama ye Buramu igeze
nigeze kumubona mu shusho y'imfizi y'intama ico gihe yari gifashwe n'ibihe ibyo bihe birarangiye dore Yesu araje Yesu azoza n'ukuri we tuzamureba n'amaso yanje azamwitegereza zomubaza ngo data wanciki Uwiteka nagusange Uwiteka namurikira uwo mutima wawe uri mu mwijima ubuntu bw'Umwami Imana yacu bubashe kukugeraho uyu mugoroba uterwa n'ingabo n'inshutazi aramagare n'amafarashi uhumure uruwanje naragutoranije naragucunguye nagukuye kure uterwa n'ingabo n'inshutazi aramagare n'amafarashi uhumure uruwanje naragutoranije naragucunguye nagukuye kure uri Mana ijisho ryanje uri uwo mu rubyaro rwa Dawidi sinzaguheba sinzakureka oya ahubwo nakuremanye umugambi uri Mana ijisho ryanje Mana we uri uwo mu rubyaro rwa Dawidi sinzaguheba sinzakureka ahubwo nakuremanye umugambi sinzaguheba sinzakureka oya Linda Odize Imana ikugenderere Mana we genderera ayi abawe bose bapfunyitse mu kiganza cawe bawe bose bapfunyitse mu kiganza cawe ntawe ushobora kubakuramo haba mu byago cyangwa mu makuba abawe bose bapfunyitse mu kiganza cawe abawe bose bapfunyitse mu kiganza cawe ntawe ushobora kubakuramo haba mu byago cyangwa mu makuba hey mbega ukuntu Imana idukunda we mbega ukuntu Imana itwitayeho mbega ukuntu Imana ari umubyeyi wacu wo ku mutima ya ukiita shida maishani mwako maisha yako yatajaa shida ukikiri tatizo kwa shughuli zako zitatatizika muite Yesu anaondoa shida na matatizo muite Yesu anaondoa shida na matatizo alitembea Yesu juu ya bahari nami nitashinda kama alivyoshinda alitembea Yesu juu ya bahari nami nitashinda kama alivyoshinda hey Mana ayi data wera we Mwami Yesu ndakwifuza kumanywa na nijoro nagukeneye umutima wanje uragukeneye Mana oh data we Mana yanje we ku misozi y'igikundiro mu gihugu ca Beura ku misozi y'igikundiro mu gihugu ca Beura aho inuma ziguguza inyoni zikaririmba ubwiza bwaho hantuwe
aho inuma ziguguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'aho hantu. Aho hantu niho imitima y'abera izirukira. Aho hantu niho imitima y'abera izirukira. Abatuye ni beza bagira umutima w'urukundo kwiyegereza abagenzi baje mu rurembo Siyoni. Abatuye ni beza bagira umutima w'urukundo kwiyegereza abagenzi baje mu rurembo Siyoni. Rurembo we gira umwete wo kuzaba n'abandi mu rugo. Hey! Imana ikugiriye neza, tuzasigare nituja iwacu mu ijuru kureba Imana no kubana n'Imana yacu umwami wacu, nawe tuzojana. Hey! Data we, Mana yanje we, amaraso yawe mukiza niyo yoza ibyaha twakoze. Amaraso yawe mukiza we niyo yoza ibyaha twakoze. Yaviriye ku musaraba we ubwo wapfaga ruhi mwami. Yaviriye ku musaraba Mana we ubwo wapfaga ruhi mwami. Amaraso yawe mukiza mukiza Yesu niyo yoza ibyaha twakoze. Yaviriye ku musaraba we ubwo wapfaga ruhi mwami. Tegera Imana yewe neza nkurubura Masiya we, neza nkurubura. Nogesha amaraso wavuye we kugira ngo tunganire Imana we. Nogesha amaraso wavuye kugira ngo tunganire Imana. Ntabwo ngutunganiye mwami mfite intege nkeya mu mutima. Ntabwo ngutunganiye Mana Masiya we mfite intege nkeya mu mutima. Ntabwo ngutunganiye Mana we mfite intege nkeya mu mutima. Nakubona mukiza mukiza we naje ngo mbabarirwe ibyaha. Amina. Neza nkurubura yo neza nkurubura. Nogesha amaraso wavuye kugira ngo tunganire Imana we. Nogesha amaraso wavuye mukiza we mukiza Yesu we. Nogesha amaraso wavuye kugira ngo tunganire Imana. Kugira ngo tunganire Imana we. Yawe Mwuka Wera Mwana w'intama w'Imana, yemwe abarinzi b'inkike mube maso musenge. Namwe abahatse kwizera mubivuge mu midugudu igitondo kirarashe umusekuru atambitse. Amina amina yo mwegusuza imitima
ingama z'abarengera ayimwe gusuza imitima yanyu ingama z'abarengera araje Yesu Yesu we araje umwana w'Imana mube maso araje nguwo araje umwana w'Imana mube maso tuzahora turirimba tubanye na Yesu tuzahora turirimba tubanye na Yesu Moses we tuzahora we turirimba tubanye na Yesu Asiya we tuzahora turirimba tubanye na Yesu tuzahora turirimba tubanye na Yesu tuzahora we turirimba Baruka papa Tagara tuzahora turirimba tubanye na Yesu tuzahora we turirimba tubanye na Yesu ari ku misozi yarade banezeranwe n'umukiza we asize imibabaro yose uzabayo nje nzobayo we haleluya bari ku misozi yarade banezeranwe n'umukiza Yesu we asize imibabaro yose uzabayo nje nzobayo we Imana ibazwe we